luhambo loluthideni ngemalanga lesiwaqale ngalesithathu lo lesithathu lesisuka kuye bethi sihlanganisa liviki igonqolo kusho ukuthi that was 7 days and then nyalo sesi 7 plus 2 lokusho ukuthi sesilwambile lo hambo is 9 days nyalo siloku siyahamba bazalwane sibheke ku-Easter kahle sibheke ekuvukeni our destination is with the resurrection is with the glory umfundisi okanye bishop babazikhali uyibita kahle lendzaba lena athi kulaba ngakholwa is a resurrection or I'm sorry, let me correct myself. Uthi to the canal Christian is the resurrection, meaning hayi ukuthi abakholwa labantu laba too analytic, they analyze everything like boMartha nakathi ngiyakholwa ukuthi ngomhla wekuphela utawuvuka afike na Maria abude almost the same statement kodwa Jesu angaphenduli njengoba akhulume la kulo tate wabo akhulumeke lokunye kulo athi you will see the glory of God, you will see the glory of God. To Martha he talk of resurrection. Those who are too analytic he spoke of resurrection, but to those who are spiritually he talks of the glory. So kuvuka okanye resurrection to the spiritual people, it is the glory of God. So now we are looking forward to the glory of God, whereby we will see Jesus as he is, without any hiccups. So bazalwane, I just want to invite all of us to join in and have this wonderful moment of sharing the word of God together. Let us pray. We pray in the name of God the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. And the Father, we want to say thank you for this opportunity of bringing us together and to reflect in your word. Your word, oh Lord, is life, and your word inspires us, oh God, as we get closer and closer unto you. Inspire and revive us who have entered this journey, and life has brought a lot of challenges. We pray that, Lord, you strengthen them, you give them the courage to look unto Jesus. Lord Jesus, we do not forget to pray for those who are in hospital and for those who are in prison, as well as for all your people in all walks of life. Come, Holy Spirit, embrace us with your presence, O God, and remind us that we are so dear in your heart, O God. This is our prayer, O God, as we enter into this Holy of Holies, where we dine in the table to be in communion and fellowship with our God. In Jesus' name, Father, we pray. Amen. Let us call to mind and confess our sins. Almighty God, our Heavenly Father, in penitence we confess that we have sinned against you through our own fault, in thought, word, and deed, and in what we have left undone, for the sake of your Son, Christ our Lord. Forgive us all that is past, and grant that we may serve you in newness of life, to the glory of
your name. Almighty God, have mercy on us, pardon our sins, and keep us in eternal life through Jesus Christ our Lord. Amen. So we get straight to the readings of the day. As usual, we start with Psalm 35. We start with Psalm 35 from the first verse. Psalm 3:5. Psalm 3:5. Psalm 3:5, 35. Psalm 35. Psalm 35 is our first one to read. And we also want to welcome our brothers and sisters in the Lord who have already joined us and those who will join us along the way. You are such an inspiration and a blessing to us. We really appreciate your fellowship and God bless you for doing such. Qabana nalabaqabana nami, ulwe nalabalwa nami simakaze. Thatha lawo lelinqane nalelikhulu, uphuthume udengisida. Hoshula sikhali sakho, uvimbe labo labangiqoshabo. Khuluma emphefumulweni wami uthi, mine ngiyinsindiso yakho. Shangathi bangajapha, bahlazeke labo labafunana nemphefumulo wami. Shangathi bangahlakateka labo labaqonde kungichitha. Ababe njengemakhoba wona apheshulwa ngumoya. Ingelosi yasimakaze isabathungulula. Indlela yabo ayihlwe ishelele. Ingelosi yasimakaze isabaqosha. Njengoba bangibekelela ugibe ngaphandle kwesono, bangibela umgodzi lolugibe ngingenaqala. Shangathi bangehlelwa impuphiso ngekuthumeka lokukhulu, nelugibe labangithiye ngalo lubambe bona. Umgodzi lolugibe labangithiye ngawo olokoshisele bona babhubhe. Ngako umphefumulo wami uyawujabula kusimakaze, ujabule nangensindiso yakhe. Emathambo onke ayawuthi yebo simakaze. Ngubani lofana nawe, wena lokhulula lobuthakathaka etandleni tesixhwaka? Ukhulule lobuthakathaka naloswele etandleni temcinzetele. Kuvumbuka bofakazi labanebudlova, bangibuta tintfo lengingatati, bangiphindisela lokuhle ngalokubi. Umphefumulo wami bawutsapukisile. Kanti nakugula bona, mina ngembatha insilo. Umphefumulo wami ngawugongonya ngekuzila. Nokho ngaqinisela ekuthandazeni. Kimi kwafanana nekuthi bangani bami noma bomnakethu. Ngahamba ngikhala, kwabasha ngathi ngifelwe ngimake. Ngadzabuka ngaba nelusizi. Kodwa kwathi nangiqhubeka ngiwa, bathakaza, bahlangana ndzawonye, bahlanganela kumelana nami. Tinkubela lengingatati, tingihlanganyela, tinginyempenye siphelane. Labantu bashuqa nalabahlambalata uNkulunkulu, bahlose bobi ngami. Simakazi, uyawuze ube ngunini ongibukelela ngisindise ebudloveni babo, wephule umphefumulo wami kulamabhubesi. Ngiyawubonga ebandleni lelikhulu, ngijumise nasemkhampathini lomkhulu webantu.
ungathi vumela titsa tam letingiqambela emanga ukuthi tijabulise ngami. Ungabavumeli labangidonsela lite ukuthi baficilane emehlo ngami, bangente inhlekisa. Abakhulumi lokumele kuthula, kodwa baqala tindzaba letingemanga ngebantu labanekuthula eveni. Bakhamise imilomo yabo, bakhuluma baphambane, bakhamisa imilomo yabo, bakhulume baphambane nami bathi, ha, sikubonile lokukhulu. Nawe Simakadze wakubona lokwenteka, ngakho-ke phuthuma ungabinzi. Ungakhweshi kimi Simakadze, phaphama uvuke, ungiphuthume. Nkulunkulu wami, Nkosi yami, ngikhulumele ungimele eqaleni nami. Awu Simakadze, Nkulunkulu wami, ngehlulele ngekulunga kwakho. Ungabavumeli ukuthi bangente inhlekisa. Ungabavumeli bangiqoloshele bathi, nako-ke lebesikufuna. Ungabavumeli bakhulume bathi, sesimehlulile. Bonke labathakasela kuhlupheka kwami abahlazeke, badliwe ngemahloni, abembathiswe emahloni nelihlazo, labo labangiqoloshelako, labo labathakasele ukuthi ngimsulwa, abamemete ngekujabula bathokote njalo njalo bathi, akadunyiswe Simakadze lojabulela inhlalakahle yenqeku yakhe. Ngako lulimi lwami luyawukhuluma lumemetele ngekulunga kwakho, lokudumise onke emalanga. Akudunyiswe uyise nendodzana naMoya Ngcwele, njengoba bekunjalo ekuqaleni, kusenjalo nanyalo, kuyawuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Sifundo sekuqala lesiphuma eTestamenteni Elidala sibhaliwe encwadini yaGenesis chapter 40 verses 1 to 23. Emva kwesikhashana umphathi lomkhulu wetitsha tenkosi yaseGibhithe nempheki lomkhulu wetingwatayo bona kuFaro, inkosi yaseGibhithe. Faro wathi thukutselela totimbili letiphatsimandla takhe, indvuna yebatseli beliwayini nendvuna yebapheki. Wase ubavalela esitokisini endlini yendvuna yetingatsi kulelo jele lapho kwakunaJosefa khona. Indvuna yelijele yethula Josefa kubo kuthi abanakekele, wabanakekela, bahlalisana sikhatsi lesidze basejele. Ngalobunye busuku bobabili basejele baphutsa. Umphathi wetitsha lomkhulu waphutsa lakakhe liphupho, nemphaki lomkhulu waphutsa lakakhe. Tinchazelo tawo tatehlukene. Josefa nakefika kubo ekuseni wakhanda kutsi bobabili bakhatsateke kakhulu. Ngako-ke Josefa watibuta letiphatsimandla taFaro letati naye ejele, wathi, buso benu bubukeka bukhatsatekile lamuhla, kwenteke njani? Bamphendula bathi, sobabili siphutsile, futhi kude nalongachaza ukuthi asho uthini lamaphupho ethu. Josefa waphendula wathi, kanti tinchazelo temaphupho atiphumi kuNkulunkulu yini? Ase ningitshele ukuthi niphutseni. Ngako-ke lo mphathi wetitsha lomkhulu
walandzisa Josefa wathi, mina ngiphutse ngibona umvini unemagala lamathathu, kutsi te nakuhluma emaqembe kwase kuqhakaza timbali, emakelebisi ase ayavuthwa. Bengiphethe indzebe yaFaro esandleni sami, ngase ngitsatsa lamakelebisi ngiyawahlutela endzebeni yaFaro, ngayitsatsa ngayibeka esandleni saFaro. Josefa wathi kuye, nayi-ke incazelo yalo, emalanga lamathathu amele emagala lamathathu amele emalanga lamathathu. Emva kwamalanga lamathathu uFaro utawukhulula ejele, akubuyisele emsebentini wakho. Utawuphindze ube njengobe wawuvele unguwe. Kodwa ngicela umane ungikhumbule kumele kahle konke. Ungahawukele ngekungiveta kuFaro kuze angikhiphe nami ejele. Empeleni ngebiwa eveni lemahebheru. Kunjalo nje nakhona lapha eGibhithe kude lengikwentile lokubangele ukuthi ngifakwe lapha ejele. Kwathi kube indvuna yebabhaki betingwa ibone ukuthi incazelo yeliphupho ibe yinhle, yaze ithi kuJosefa, nami ngiputse ngethwele titsha letintsatfu tekuphatsa tingwa. Kunesitsha lesingetulu bekukhona tonke tinhlobo tekudla lokuphekiwe kwaFaro, kodwa kwafika tinyoni takudla konke loko kudla bekusesitsheni, takudla takucedza ngikwetfele. Josefa wamphendula wathi, nayi-ke incazelo, letitsha letintsatfu timele emalanga lamathathu. Emva kwemalanga lamathathu uFaro utawukhipha lapha ejele, akugwebe indzambo, utakulengisa elukothweni. Emva kwemalanga lamathathu uFaro wagubha lusuku lwakhe lwekutalwa, wenta litsili, wentela tonke tisebenti takhe. Umphatsi wetitsha kanye nempheki lomkhulu wetingwa wabakhipha ejele, waba semkhatsini wetisebenti tabo. Wabuyisela umphatsi wetitsha lomkhulu emsebentini wakhe, kuze aphindze abe umphatsi weliwayini laFaro. Kodwa umpheki lomkhulu wetingwa wamlengisa entsanjeni. Konke kwaya njengoba Josefa abechazile. Nokho lomphatsi wetitsha akazange amkhumbule Josefa, wamkhohlwa. Siphela lapha sifundvo sekuqala, sifundvo sesibili siphuma eTestamenteni Elisha, sibhaliwe encwadini yaJohane umvangeli, chapter 3. We are reading from verse 22 to 36. Emva kwaloko Jesu wahamba nebafundzi bakhe baya eveni laseJudiya, bafike bahlala khona, kwabhajatiswa abantu. NaJohane ke abebhaphatisa yena-ke ase Enoni matutane ne Salim, ngobe emanti abemanyenti kuleyo ndzawo. Bantu beta lapho bafike babhajatiswa. Phela ngaleso sikhathi Johane abese ngakafakwa ejele. Kwase kuvela
kuphikisana kubafundi baJohane neliJuda lelithide mayelana nekuhlambuluka nekugeza tandla. Ngakho-ke base beda kuJohane bafike bathi, mfundisi, uyayikhumbula yini le ndoda bewunayo uyifakazela ngesheya kweJordani? Seyiyabhaphathisa nyalo, bonke bantu sebaya kuyo. Waphendula John wathi, kude umuntu longaba nelutho angakaluphiwa luvela ezulwini. Nani nekwenu ningangifakazela ukuthi ngake ngasho ngathi angisiye mina eKristu, kodwa ngithunyelwe umvulela indlela. Lo namakoti ongumyeni, kepha umngani wemyeni nakaliva livi lemyeni ujabula kakhulu. Ngakho-ke le njabulo yami seyiphelele, ufanele akhule yena, nginciphe mina. Lo lophuma eTulu ungeTulu kwakho konke, lo lophuma emhlabeni wemhlaba futhi ukhuluma tintfo temhlaba, lophuma ezulwini ungeTulu kwakho konke. Fakaza ngaloko lakubonile nalakufile, kodwa kude umuntu lowemukela bufakazi bakhe ulubekile luphawu lwekuthi uNkulunkulu uqinisile. Ngobe lowo lothunywe nguNkulunkulu ukhuluma emazwi aNkulunkulu, ngobe moya akaniki ngekwesilinganiso. Uyise uyayithanda indodana, waniketa konke etandleni tayo. Lokholwa indvodzana unekuphila lokuphakathe, kodwa longakholwa indvodzana ude kuphila lokuphakathe, kodwa lulaka lwaNkulunkulu lulengela eti kwakhe. Siphela lapha sifundo sesibili. Ngiyaqala-ke sithandaze bazalwane. Nkosi Nkulunkulu, wena ulilanga lethu lekukhanya, ungukudla kwemphefumulo yethu, ungemandla ethu, usihlangu sethu. Phinda Nkulunkulu ube nathi sisahlola nali livi lakho, ngoba asikwati kuqina, asikwati nekhamba lendlela ngaphandle kwalelivi. Lelivi lakho Nkosi lisifundisa kudela lokho lokusiqabanisa nawe, libese liyasihlanganisa nawe, lisende sibe munye nawe. Ngameni laKristu Inkosi yethu, amen. Siyabonga kakhulu bangcwele, sesithi kubuka kafushane livi laNkulunkulu once again. Lamhla sibuka lapha kusahluko 40 verse 1 to 23. La khona sibona Josefa aqhaqha noma a-interpreter emaphupho, kodwa usejele lapho awaqaqa khona. Josefa uhlangana nemphathi wendzebe noma induna yalaba bephatha indzebe yenkosi nenduna yalaba bapheka sinkwa senkosi, bahlangana ejele. Sikhumbule ukuthi itolo uboshiwe Josefa ngenxa ye-accusation lebekayithole kumfati waPotifar. Now the Egyptian royal
tebukhosi kanye nempheki wedingwa tebukhosi bajikelwa ejele, bajikelwa ekhulukudu. Siyabona ke lapha ukuthi kulawo malanga lango Josefa naye njengoba sesishito bekasejele. Josefa seselapha ejele bekaphumelela kuko konke noma kutonke idimo takhe lebekabhekene nato tatihaqwe impumelelo. Nasi phetha lo Genesis chapter 39 sibonile ukuthi Josefa lapha yana ejele waniketwa emagunya lamakhulu, waphinde waniketwa nemsebenzi okanye irresponsibility wekuthi anake inqubo yalapha ejele yekunaka letinye tiboshwa nanoma yena abeka siboshwa ngekwakhe. What a privilege. Uyathi noma phela ukhona khona noma ufakwe emgodini noma ufakwa kuphi uNkulunkulu uyobe soloko akwenta uqhuma. Nyalo sesibona ke le nduna letinduna letimbili le induna yetelwayini noma yenzebe yenkosi noma lena lenye ke induna yetekupheka sinkwa senkosi yaseGibhithe. And laba bobabili babekwa emaqala. Lele qala labo lalisekuthenini kukulomsebenzi labawendako wekudla. Kwakuliqala laliphathelene nekudla ngoba lokhu wenzebe kwekunatha nalona wekudla konke lokho kwakudinto tathi ngena emlonyeni tidliwe. Lana ke kuyabonakala ukuthi letinduna letimbili tawuphula umoya noma tamphoqa Faro umphathi nenkosi yabo kwaba khona kuphoqeka. Sitawubona ke kulokunye le story samba sithi vula kodwa nje ke singasho lapha esigabeni sithi kwakune plot yokubulala Pharaoh, to murder Pharaoh, and le plan lena yayisekuthenini aphoisenwe anikwe kudla lokufakwe buthi thiteni. Laba lababili ke njengetindvuna bebasoleka kwekuthi lento le ingenteka kanjani batindvuna bangayadi. Shothi nabo bangilabanye ngoba before inkosi idle nabo kufuna kube khona kudla thiteni kanjani. So inkosi iyabasola ukuthi laba bantu laba ngibo laba bafuna ukuyiketura noma laba bafuna ukuyikhweshisa emhlabeni. So ke bebasolwa ke basolelwa lokho kwekuthi bafuna kubulala inkosi. Kodwa na ke lesikubonako la sibona ukuthi somehow sikhona sanda saNkulunkulu ngoba uNkulunkulu bekanesifitho ukuthi bahambe bawuhlangana naJosefa ejele lapho bekabuye aboshele khona ngoba uNkulunkulu bekanaye Josefa lejele. Uyabona kulesi isikhathi abantu bangathi benda into lembi kuba ungathi sebalahleka bayaphuma emgomeni kani kulesikhathi bagijima khona ngempela. So laba bathi benda lokhu kani bahamba eplanini laNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ufuna Josefa aye kuFaro kuze kuthi afike kuFaro kufuna kusuke laba close to Pharaoh batovalelwa ngana. So ke lana sibona lo mqinisiboshwa so nikethe Josefa ukuthi akabe nguye lobonako nalowenta inkonzo yekunaka le ngekhathi tiboshwa leti. Sibona Josefa lapha uthola a favorable treatment uyithola la kulomqinisiboshwa lebeke captain of guards. Now lokho ke kuyasitshengisa ukuthi Potifari akazange empeleni aze awakholwe ema accusations
lebekabhekiswe kuJosefa endiwa ngumfati wakhe ukuthi lo bekafuna kulala nami. Itolo ngengibuyele emuva ngichazile impilo yaJosefa lebekayiphila ukuthi bekaphila impiloni Josefa lena lenda Potifari ashathi ngeke lokhu akufanane naye Josefa. So ke siyamati ke naye Potifari ukuthi is captain of the guard ye-security yenkosi kusho njengathi is a chief police or station commander noma ngubani commissioner wempi ye-security yaFaro. Sibone Josefa lapha kuthiwa uyaseva. Josefa lapha iposition okanye isigaba sakhe sasisetulu kakhulu anemagunya laniketwe wona khona la ejele ekhulukudu. Kodwa nake Josefa simbona akakusebenzisi lokho ngendlela lengathi yimpi, indlela yokuthi afuna ukuthi kukhontwe yena, kodwa sibona yena ukhonta labantu okanye sibona yena useva abantu. Akusi bantu labaseva Josefa ngokuthi unesikhundla lesithideni lapha eprison laniketwe sona. Nyalo sibona Josefa utshengisa kuba nenzaba nalomphathi wetelwayini lenkosi noma wenzebe yenkosi kanye nalomphathi webabhaki besinkwa senkosi. Unenzaba nabo khona la kubonako ekseni Josefa nakathi utobavusela uyababuka uyabona ukuthi buso babo bukhathatekile. Lana sibona inhlitiyo ya Josefa lokubona labanye bantu ukuthi indoda ihambi kahle. It is a window to see the heart of Joseph. Joseph befanele bengumuntu kulesigaba lesi, bekafanele benelulaka lolumathima, abe nenzondo lemathima, anganaki indoda labanye ngoba ulapha nje ulinyatiwe. Kodwa na Josefa asimbone endaloko. Sibona Josefa unaka tinkinga talabanye bantu labahlanga bedene nato noma labatithwele ekuphileni kwabo. Lokho ke kuyasitshengisa thina njengamakholo ukuthi kune role lethini lekufuna ukuthi sidlale ekunakeni tidzingo talabanye bantu bakaNkulunkulu. Uyabuta ke Joseph ukuthi how macha buso beni kwente njani bawalala baswaba bakhathateka nangafanana nasemalangeni onke. Bekuyobalula ngalokusemaqinisweni noma masibuka timo tekuphila lapha emhlabeni wekuthi ngobe kunengi lokubi bekwentiwe kuJosefa empilweni yakhe kule live lelingasilo lakubo endiwa abantu balendawo. Kwethi Josefa ake atibuke yena ativele yena buhlungu bemiswa yakhe nebuhlungu beku-assassinate noma bekulinyatwa kwesithunzi sakhe. Bekuyobalula lo. Kodwa sibona Josefa lapha unaka indzaba yemphathi wenzebe yenkosi nenzaba yemphathi walaba betekupheka sinkwa senkosi uthi buso benu bukhathatekeleni. Uyabuta why your face is so downcast. Kuloku ke sibona Josefa uletha sithombe saJesu masifunda lo. Beka indoda leqotho Jesu lehamba yayothwala bunzima bethu, yathwala bulukhuni bethu, yalingwa kuhlupheka lokumatima lokungetulu kwehlupheka lokungaqabanga. Kodwa na akazange Jesu abathi ye uyathi ngihlupheka kanjena nje kungenxa yenu, asibuke emehlweni kungenxa yakho.
kodwa na sibona Jesu uma ngabe singena etimeni letithi 10 kwangazuthi uthi Jesu ukhathathwe yini namhla kungilesihlale ekhathatheni ingathi ngiva Jesu ubuta lo mbuto kumuntu lekathi ubuka buso bakhe abubona bungasibo lobuhle njengoba Jesu wayiphila impilo yakhe ayiphilela thine kanjalo nathi kufanele siphile impilo yethu siphilele labanye bantu sinakekele labanye bantu sinake tindzabata labanye bantu netidzingo tabo sendlule kwetethu tidzingo noma nathi sinato tidzingo kodwa kumqoka ukuthi sendlule kuletethu tidzingo siyonaka tidzingo talabanye bantu njengoba Jesu enda sibona Joseph ake manje utshela laba kwekuthi uyabatshela noma uyabamema is an invitation uyabamema labo theni asenilethe lapha lento yenu lengathi iyanikhathatha lana ungathi ngiva Jesu uthi phonselane kimi yonke imithwalo yenu ngoba mina ngiyanikhathalela uthi tshelani mina ngiyaqela kuthi ngitshele tshelani mina so lokho kwakungesiko nje kwekuthi kwakuyindzaba yokuthi uxoxiswane ngayo noma kudiscusswe ngayo noma aqhushwe uve bathi curiosity killed the cat uyabona kwawukela nje tindzaba tebantu uthi asengitive ingabe tithini letindzaba tenu ingabe tithini elikusasa cha bekungasiko lokho Josepha bekafuna kubona kwekuthi yini lena lelabo lamaphupho lebakhathatako labantu lababili and Josepha nakafuna ukubona lokho le approach ya Josepha yayi thindana nemiphefumulo yabo uyabona uma ngabe senda umsebenzi kaNkulunkulu uma ngabe sinaka indzaba labanye bantu kufuna sihambe siyothindana nemiphefumulo yabo lokhu lebakuthwele emphefumulweni yabo letindzaba leti besindzako leti semphefumulweni yabo sitinake mawukhuluma nemuntu yathi ukuthi angikhulumi naye nje kodwa ngifuna umphefumulo wakhe khuluma ne-soul of that person uthi ke Josepha nakathi oqala ukukhuluma inkazelo ukubhekisa uNkulunkulu uthi it is not my experience but it's God's duty is God a field ukuthi aqhaze ukuthi emaphupho ashokuthini uyabona ke lapha lamaphupho abo lamabili nabo bobabili bekash letha into letitsite letatiletha uhlungu nekukhathateka emoyeni yabo Josepha nglomunye lowatiko ukuthi liphupho libuhlungu kangakanani uma sifunda chapter 37 verse 5 to 11 nglakhona Josepha aphupha amaphupho awatshela kwekuthi ngiphuphe ukuthi ngaphupha ukuthi lokho kwaqina lapha chapter 37 verse 19 and 20 kumbitisa ngabomnakabo bathi inkunzi yemaphupho is a dreamer uyakwathi Josepha kukhathathwa liphupho abe inkazelo anganawuyati kungako kwamthinta lokho itolo ngithithe uNkulunkulu before akunike umsebenzi uqale akufake etesting uqale akufake esivivinyweni uqale akufake utraining so that utokhona kusita labanye bantu Josepha ke lapha simbona unesibindi lesikhulu ngaNkulunkulu ukuthi lo nkulunkulu lona
noma ngabe ngiluphi ihlobo lwephupho uyakwati kuliqhaqa, uyakwati kuli-attenda, uyakwati ngoba nguye lo nkulunkulu lo yisource yemaphupho. Uyabona lana-ke Josefa usikhumbuta isitori salomunye umfana. Uthi lo mfana, baba wami mina nababa wami sathi konke, sathi kulingana konke. Le ngikwati komine baba uyakwati, la kwati kobabe nami ngiyakwati. Lapha ukhona umbutho lo akwaphonzo lo matima. Wathi na uphonzo lo mbutho wathi mfana, hayi-ke njengoba ngithi mina nababe siyathi, nami ngiyathi nababe uyathi, kude mina le ngikwatiko babe langakwati, kude babe lakwati komina le ngingakwati. Wathi-ke lokhu ngiyavele ngikunikele babe ukuthi babe akaqhaqe. Kwakungumbutho lo matima wawuphonsa kuyise. Baba walo mfana wenda njalo wawuphendula lo mbutho. So kunetinto lefuna sisathi ukuthi as much as nathi uNkulunkulu asinikele lo lungelo, kodwa everything before we speak it must bounce to God before thine sikukhuluma. So Josefa wathi ukuthi uNkulunkulu kanye naye bangabasida laba lasebabhekene nesimo lesingasimnandi empilweni, bakhona ukuthi bakhululeke ngoba uNkulunkulu wathi konke. Uthi ngabe umkhazo wemaphupho, ngabe umehlukaniswe wemaphupho akusiyini uNkulunkulu. uNkulunkulu ngifuna kusho bazalwane ukuthi uyakhuluma uNkulunkulu ngemaphupho. Uze uthatha ipeni yakho utobhala-ke manje. uNkulunkulu uyakhuluma ngemaphupho. Kunemibhalo lethile lapha eBhayibhelini lesibonisa uNkulunkulu akhuluma ngemaphupho. Genesis chapter 20 verse 3. Chapter 20 verse 3. Ngilakona sibona uNkulunkulu akhuluma enkosini yebetive lebethiwa Abimeleki, akhuluma kule nkosi ngeliphupho. That is Genesis chapter 20 verse 3. Kube sathi ku Genesis chapter 28 verse 12 na chapter 31 verse 11. Ngilakona sibona uNkulunkulu akhuluma ngeliphupho kuJakobe ngesikhathi awalalelwa lapha eBethel, alele khona uNkulunkulu wavela wakhuluma naye ngeliphupho. Uthi abuyele emuva, uNkulunkulu waphinde wakhuluma ngeliphupho ukuthi akasala abuyele emuva lapha chapter 31 verse 11. Ku chapter 30 emadodakazi akhe wahamba ngakamvalelisi. Chapter 7 verse 13 sibona uNkulunkulu ukhuluma kumaMidian ngeliphupho ngesikhathi bathi baphuphe sinkwa sebhali sigicike entsabeni ezaveza shaya inkambo yaphihlika igadi wabanjani. uNkulunkulu wakhuluma kubo ngeliphupho. uNkulunkulu uke wakhuluma kuSolomon, 1 Kings chapter 3 verse 5. Wakhuluma kuSolomon ukuthi qela lokufunako qela. Wakhuluma kuSolomon inkosi. And simbonile laphana kuDaniel chapter 2 verse 1. Akhuluma ngeliphupho enkosini Nebuchadnezzar. Uthi now in the second year of Nebuchadnezzar's reign, Nebuchadnezzar had dreams, and his spirit was so troubled that his sleep left him. Waphupha. Lento yashiya umoya wakhe ungesimnandi. Futhi siyabona ku chapter 7 wa Daniel verse 1. Kuthi na Daniela naye waba nalo liphupho, waphupha na Daniel. Siphinde sibone ku Matthew chapter 1 verse 20, chapter 2 verse 13 na chapter 2 verse 22. La khona uNkulunkulu akhuluma khona kuJosefa
the foster father of Jesus, nakhona akhuluma ngani ngeliphupho. Then Genesis, Matthew chapter 27 verse 19. Matthew chapter 27 verse 19. Sibona uNkulunkulu ukhuluma kumfati wa Pilate. Nakhona ukhuluma ngeliphupho, ukhuluma kumfati wa Pilate. Lapha ke emibhalweni lengcwele eBhayibhelini uNkulunkulu uyakhuluma kubantu labangakholwa, the unbeliever, okanye kubantu betive, the pagans. Akhulume uNkulunkulu asebenzisa emaphupho, akhulume kumbe kakhudlwana kubo kunathi thina lesikholwako. Laba labangayathi lemibhalo uNkulunkulu uvela kanengi ngemaphupho atokhuluma kubo. Sivile nje ke kulokunye sivathi indzaba ngaNkulunkulu akhuluma nemaMuslim. Oka yes emaMuslim ngemaphupho aveta Jesu kulawa maphupho abo. Kubalulekile ke bazalwane etikhathini letinyenti ukuthi sikhumbule ukuthi emaphupho akasi umbono ngaNkulunkulu. Akusiwo onke emaphupho laveta umbono ngaNkulunkulu. Emaphupho ayeta kulesinye isikhathi noma ayafika etingqondweni tethu, activity comes through much activity. Then verse 7, for in the multitude of dreams and many words there is also vanity. LiBhayibheli ke liyasiqwayisa ngebaprofeti bemanga labangasebenzisa emaphupho ukuthi pente imbiko yabo yeprofeta isinze noma ibe nesisindo. Lokho siyakubona lapha encwadini ya Deuteronomy chapter 13 verse 1 kuya ku5, chapter 13 verse 1 to 5 Deuteronomy. Siphinda sibone kuGenesis chapter 23 verse 25 to 28. Jeremiah chapter 23 verse 25 to 28. La khona abaprofeti bemanga basebenzisa emaphupho kufaka iweight kulento yabo labasuke bayikhuluma. Ngalokho kufana nabo uNkulunkulu kufanele ukuthi simvulekele. Singabe sithi ngoba nangi Jeremiah chapter 23 verse 25 to 28, nangi Deuteronomy chapter 13 verse 1 to 5, prophet bemanga basebenzisa lo funathi simvulekele uNkulunkulu ukuthi akakhulume nathi. uNkulunkulu angakhuluma nathi ngemaphupho. Lokho kufanele ukuthi ukwati. Uyabona ke umlayeto lesingaba nawo ungahle ufane. Uma ngabe sibuka la ungahle kufane, kodwa na ke siyayala ukuthi asingabuki umlayeto waNkulunkulu siubuke emaphushweni. Asingawubuki umlayeto waNkulunkulu siubuke emaphushweni. Kodwa lokungenani, iBhayibheli must be a yardstick yala mabawuphile, ngoba iBhayibheli is the voice of God. So liphupho lakho kufanele ukuthi na uliphupha libe nawo ema-element langathi okukhomba evini laNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uthini uNkulunkulu, ngoba iBhayibheli should be used as a yardstick yalapha empilweni kwenu. Enike lokunye kufanele ukuthi tikhathi ngetikhathi sitikhumbude ukuthi asingakhethi kakhulu ukuthi uNkulunkulu akakhulume nathi kumbe ngemaphupho, kodwa ufuna sikhethe kakhulu ukuthi uNkulunkulu akakhulume nathi ngelivi lakhe.
and singalenti le live la nkulunkulu lilingane nemaphupho ethu. Uyabona ukuthi hey mina imphupho ukuthi uthi angeke salifunda iBhayibheli ngoba sengibene liphupho. Cha, liBhayibheli lingetulu kweliphupho lakho. Okanye kunendoda ke yasendulo leko 200 or around 200 bekuthiwa nguTertullian. Tertullian lona uletha sithombe salomnye make ebandleni lebeka de angumprofeti lo make. She was a prophetess. So weva lo make liphimbo la nkulunkulu likhuluma inkonzo isaqhubeka. Lokumnanzi ngalo make lona lesiva ngayo ukuthi akazange ayiphazamise noma ayinterrupte inkonzo ngalesi prophetho sakhe lebese kasitholile. Akazange lo make abese cha, akazange lo make. Waba nalesi prophetho sakhe wathi nakanaso wase uyositshela umholi welibandla, the leader of the church. Namuhla umuntu weva nje ngathi setaka prophet ezosukumile yashambuluta sewutshela abantu noma lento iluhlata soyikhulumile seyitawuqabanisa abantu babukane ngabongwejabule eye. Lo wathatha wayowutshela umholi wenkonzo. Lesinye isikhathi uma ngabe kudas iprofesi isuke itela kutawunika kuqinisa bazalwane. Oh siyabonga umkazi undaba ezithana sekuseni ngubonile indaba ezitha iprofesi itela kuto encourage kutoqinisa kodwa ifuna ukuthi iprofesi isihlolwe because it brings a supernatural knowledge and wisdom, or supernatural knowledge or wisdom. Uma ngabe umuntu aletha siprophet utositshela lesingakwati lesingeke siqonze lekakubona evela kamoya noma inhlakanipho lethitele. So ke uma ngabe umuntu aba nesiprophet kuba kuhle ukuthi sihambe siyohlolwa according to the Bible. Lelithi hlolani bomoya nethi prophet athi hlolwe. There should be discernment. Akungemukelwa nje noma ngabe yini ngoba wena sowukhulumile kungakhanda ukuthi ungumfundisi nawe kumikise kulabanye kwekuthi kutohlolwa ngokweliBhayibheli noma umengameli noma umba asesifunda uNkulunkulu lo. uNkulunkulu ngaleyo ndlela leyo angakhuluma kithi ngetindlela letitayelekile nangesikhathi lesiphila kiso namhlanje. Joseph ke lapha uqhaza lamaphupho alabalisa lababili. Uqala ngalona wendzebe noma wekuphatha indzebe yenkosi. Yena lento la iphupha ko isondzele kuloko la kusebenzisako ubona the vine and nakabona the vine lena nema branches ayo and so on. Lokusho ukuthi ngalamanye amagama la leli phupho lakhe leli lisilethela ukuthi uNkulunkulu uyatinaka tinombolo figures. Ema-figures kuNkulunkulu ayakhuluma. uNkulunkulu netitfombe letitsite tinento letingayiletha kumuntu. So lana sibona lo ubona ephushweni lakhe the grape vine and then uyakuletha kani yena vele inzima yakhe bevele ingalapho. Lona loyimvuna yokuphatha inkomishi ya Faro kuzethi Faro nakanatha anathe kuye. La ephushweni lakhe lo mphathi wendzebe ya Faro kuloko laphupha waphupha aseva noma akhonda noma aniketa Faro. Loko kusho i-restoration ukuthi uya restore to his former
a position. Yena ubona lokhu kungathi kuluphupho kanti kuyakhuluma ukuthi kunekubuyiselwa esikhundleni sakho. Sibona Josepha uyaqhubeka la uchaza liphupho noma uchaza lendzaba yalo akakaqedi ngoba kukhona lokufuna ukuthi na Josepha abuyatichelele kona phela kulona. Nakayichaza ke Josepha lendzaba lena yekubuyiselwa kwalona esikhundleni sakhe. Sibona kunema aspect lavelako very clean and clear. uNkulunkulu makakhuluma into takhe akathandi kulesi isikhathi vele nje sonke isikhathi akathandi uNkulunkulu ukuthi sigese emsebenzini wakhe. Lana sibone branch lamathathu. Branch lamathathu uyawachaza Josepha uthi a representa okanye amelele emalanga 3 days. It's not a guesswork but it's a straightforward thing here wekuthi amele emalanga lamathathu. Lana ke Josepha lokuchaza kwakhe kwakungabuyi kuye njengoba bese ngishito noma ku experience yakhe kodwa kwakubuya kuNkulunkulu ngqo kwakungesiko kwenhlakanipho yakhe. Josepha lapha sibona unesibinzi lesimangalisako sekukhuluma lento le and kutawuproveka lento ya Josepha after 3 days ukuthi nemanga noma liqiniso after 3 days. Uyabona ke into ye prophetic some point iproveke uma ngabe uNkulunkulu akhuluma asebenzisa abaprofeti kuyabita kuthi lesinye isikhathi kube nekuproveka kwetinto letithide uthi uNkulunkulu so usebenzile noma so ukhulumile uNkulunkulu wakhuluma Josepha unguye mbamba yini umkhazi wemaphupho yebo noma cha washayisa lokho kukhona la sekutawona kala khona kwaqonda lokho kukhona la kutawulunga khona. Kumqoka ukuthi uma ngabe wenda umsebenzi noma ngabe wenda umsebenzi womuntu lomncane kangakanani kuthathe so seriously lokho ukuthi kungenteka ukuthi kulesinye isikhathi kukulimate kungenteka ukuthi kulesinye isikhathi kukuphakamise so ke musa kuchaza tinto yaba now uthi Josepha umkhumbule uma ngabe tinto sethi kuhambela kahle umkhumbule uma ngabe tinto sethi kuhambela kahle. Ukhuluma lokhu Josepha ucela ngoba uzoshito ukuthi lo utawukhishwa tinto tibese timhambela kahle. Nakuba Josepha atshengise timbawu tebuNkulunkulu le ejele lemaGibhithe lapha bekabanjwe khona akazange lokho kumente kwekuthi athukuthele noma abe nenzondo enhlitweni yakhe. So in other words akazange abe siphuphuku Josepha. Wathi Josepha lokho ukuthi la khona uNkulunkulu uNkulunkulu unenhloso yakhe lethide ngaye. Bekafuna Josepha phuma lapha kodwa afuna kuphuma ngendlela lengiyo okanye a proper way. Kuyena ufuna kuphuma enkingeni kodwa ufuna ukuthi leyo nkinga yakho uphume ngendlela lefanelekile. Josepha beyangasilo umuntu lengathi ubivela uthi kunetinto lekufanele ukuthi ungene kuto noma letimatima noma letimbi letingagegeki. Bengakholelwa kahle hle kuloko Joseph kodwa bekafuna kusebenzisa nenhlakanipho yakhe ukuthi yena aphume la kulesimo lesilasekangene kiso. Nakuba uNkulunkulu bekanaye lapha ejele kodwa wafuna ukuthi angathi ngoba kunaNkulunkulu
ngihlale kulesimo lesi lengihlele kuzo. Kubona ke uNkulunkulu kulesinye isikhathi esimeni sakho kuyasho ukuthi Musa bese yabo inguna phakade ngoba ubone ukuthi unaNkulunkulu. Funa indlela thiteni yokuthi mabase kusikhathi ethi uNkulunkulu uyangikhipha angiphume kodwa ngendlela le right ngingabaleki ngingaforce ema-matters. Wabona ke lona ukuthi ulichaze kahle iphupho lalona nami angisale ngibeka la induna yekuphatha tekubhaka sinkwa senkosi uyalibeka naye la kakhe iphupho. Empeleni bese kumqinisile kwam-encourager kubona ukuthi leli lale companion yami lihambe kahle thothi nale lami lithi angihambela kahle angilibeke kulo muntu wakaNkulunkulu. Nalo likhuluma ngemalanga lamathathu. Joseph wekukhululwa the message of deliverance. Simbona Josepha wethembekile kulokhu lokubili. Excuse me, lokhu kubeka luphawu lesithunywa saNkulunkulu noma lesinebuNkulunkulu ukuthi lesithunywa saNkulunkulu siletha yonke imessage yaNkulunkulu injengoba injalo singayiphakuli. Kunembuto ke lapha ukuthi ingabe bangaba bangaki labangafuna kuletha umlayeto wekhabhera restoration to position as opposed to labangafuna kuletha umbiko we-judgment wekuthi wena after 3 days utawufa. Ngiyacabanga ukuthi abantu abaningi abafuni lokho, bafuna nje ukukhuluma i-prosperity, bakhulume lokuhle, bangasho ukuthi kukhona lokudako emva kwakho lokutokulimata. Funa nje ukukhuluma lokuhle. Anyway, sitabona ezisaqhubeka ukuthi ngithini baba. So dona ubona tinyoni tiyadla uthi Josepha inyama yakho lena letitabatile. And ayikho into lebuhlungu naleli hlazo disgrace yokuthi uhambe yohengwa lapha ya tinyoni tikuhle ufe udliwe tinyoni bakubone kumbe bakini babe banganawo khona ukwephula lapha. Uyabona ke lana kune kuqonza kwekuthi lo unesabelo sakhe nalo unesabelo sakhe, kodwa kuthi timbili letabelo talomphathi wendzebe nemphathi webhaka kwesinkwa senkosi sibona ijustice kwekuthi ijustice iphumela kulona angayijabulanga kodwa iyaphuma iqondana naye. So ke noma ngabe nguphi kuqala lebe basolelwa kubo kwatholakala kwekuthi lo mphathi wendzebe bekamsulwa bekangasiyele bekafuna kubulala inkosi, kodwa lo mphathi wetebhaka kwesinkwa senkosi wasoleka waba guilty. That's why tinyoni tamqobosha lapha. Sibona ke lapha emaphupho abangloku Joseph lawa qhaze ukuthi adoba niko. Kwafika lilanga lesithathu njengoba Joseph abekashito kwaze kwathi angithi kwasa lokungali lafika langa lesithathu. Lamalanga lamathathu le Joseph bekakhulume ngawo bengasiwe malanga namnanzi labo babe lababili. Uyabona noma wathi lo ukuthi wena nekushaywe ngalendlela lesekhulunywa ngayo, kodwa akukwendi lokho kwekuthi uqoloshe ugiye uthi kanze umlokahle. Naye bekanciphile
nalona anciphile ingabe kuyawuba njani kodwa lolo kushidwa ukuthi utawuhengwa ufe bekanciphe kuvele kungenathemba ukuthi kukhona yini kumbe into ethelelo lengabuye ibe khona. So Joseph lo emva kwa 3 days watholakala ngeqhaqa lamaphupho alaba ayinqeku noma asigijimi lesethembekile sekhambisa tinzaba taNkulunkulu. Lapha ke sine labanengi eBhayibhelini siyayisitame ukubona sithi fananise na Joseph. Asifuni kufanana kumbe neCupbearer, asifuni kufanana nale Buckler okanye le Buckler lo ya ngathi le Baker, sifuna kufanana na Joseph. Uyabona uNkulunkulu angakusebenzisa kwembula timangaliso noma timfihlakalo takhe, kodwa lokho kungete kwaba indzawo yakho leyo. Ngingasho ukuthi indzawo ngalamaye amagama lekufuna ukuthi siyibuke sibone kuyindzawo lefanele Jesu, kodwa thina masitibuke as a cupbearer or a baker, and then Jesus apicturishwe as Joseph. Why ngisho njalo? Kungoba bekungumuntu njenga Josepha lebeka innocent, kodwa lo wagaqa ozankosi waboshwa. Josepha waba sejele, Jesu waboshwa washerisha kuma conditions esinhlungu tekona kwethu. Sibona umuntu lomsulwa uyathathwa uyokwentiwa esiboshwa. Lokhu kithi kuveta umlayeto waNkulunkulu ngathi kwekuthi nakuba singasibo labalungile, kodwa lo nkulunkulu ufuna kusingqwelisa uJesu. Joseph lapha uletha kithi kwembuleka kwemehlo ethu sibone Jesu. Le umlayeto wa Jesu utele kuletha kuphila, utele kuletha kufa. Lokholwako nguye unekuphila lokuphakathi. Ngifundile lapha na kuJohn chapter 3 verse 36. Lokholwa nguye unekuphila lokuphakathi, kodwa lo ngakholwa nguye ude kuphila lokuphakathi. Uma ngabe ke sibuka uNkulunkulu noma sibuka lesingakwemukela kuNkulunkulu, ufuna sibuke Jesu ukuthi sitawemukela Jesu uma ngabe sibuke kuNkulunkulu. Singaphinde sibone into letehlukene kakhulu phakathi kwa Josepha na Jesu, noma into letinekushayisana phakathi kwa Jesu na Joseph. Why ngisho lokho? Kungobe kuJosepha lelivi lekukhululwa litakulo innocent alidi kulona lo guilt. Kanti ngala kuJesu kunetindzaba letinhle netindzaba letinkulu kwekuthi Jesu umlayeto wakhe utele wephulwa. Imnanzi ke lonto leyo ngaJesu kakhulu. Lapha ke siyabona ukuthi noma Josepha sempetha aqele kukhunjulwa, aqele ukuthi entelwe umusa umnene. Uma ngabe lo wenene sekakhululiwa wabuyiselwa enzaweni yakhe, siyakhanda ukuthi akuzange sekwenteka lokho leni, ngoba sikhathi saNkulunkulu sasingakafiki ukuthi Josepha aphume ejele. Uyabona ungaba sesimeni lesibhlungu uma ngabe sikhathi saNkulunkulu sokuthi uphume kulesimo singakafiki,
angeke utikhiphe ngenkani noma utikhiphe ngebuqili, ngoba la uthi yatikhipha ungena leye nje inkinga lemadima kakhulu. So sikhathi saNkulunkulu siyamelwa ukuthi kufezeke injongo nenhloso yaNkulunkulu ngempilo yakho. Bantu bonke ke emhlabeni laba tosetshenziswa uNkulunkulu kakhulu, uNkulunkulu uba lungiselela ngendlela lengingathi ayisilula, ayisimnanzi, uyafakwa udovadovwe ubona ukuthi awuphinde ube umuntu, akuphinde into etikambele kahle ngalendlela uNkulunkulu la kudovadove ngayo. Ngani uNkulunkulu ukulungiselela inkonzo lenkulu, ingathi mntwana kaNkulunkulu kulesimo sakho lokuso ungathi ngiyalungiselelwa, ngathi ngiyasha, ngathi excuse me, wonke umuntu uyangikhahlela wenda, kodwa mina ngiyalungiselelwa. Kubita kubeketela ngalesikhathi sema preparations, ngoba akusimnanzi, kuyahlaba, kuyashisa empilweni mawusalungiselelwa. Akusimnanzi ndzawo, uyasha enyameni, ushe emphefumulweni. Accuse ngalowa nangalokuya, kodwa lengifuna ukuthi ngikusho ukuthi uNkulunkulu beka naye Josefa kuto tonke tinyathelo tempilo yakhe. Nala bekafike emekhona astope khona Josefa, uNkulunkulu still beka khona. Ukhona uNkulunkulu kuwo konke lobhekene nako. Ukhona uNkulunkulu la umekhona manje. Let us pray. Siyabonga Nkosi ukuthi ukhona. Ukhona Nkosi kumadima empilweni yanangumuntu na. Ukhona Nkosi asha uyamlungiselela. Great things of God calls for great preparations. The things of God that are divine calls for enduring the preparations that now. Amen. And may the Lord bless us all as we yield before his throne of grace. Amen and amen. Thank you very much, Bazalwane. Please do share this on Facebook, YouTube. Bantwana baNkulunkulu bakuthole khona labashabo. Khona lo tibuta uthi mina lana ngiyawuzobe kunini. Kwendekani ngahlela bani ini ngentani. Udinga le message. Ukhona lo munye uphumile wakhohlwa ngiloya. Uzokhohlwa ngakhohlwa nguzibani banyani. Cha, musathi shaya. uNkulunkulu uthi asikafiki isikhathi sakhe aphumele ejele ngoba la aphuma nyalo utoba meaningless kuba khona kwakhe la. Wena lo sejele yathi ukuthi uNkulunkulu usengakasho ukuthi phuma, ngoba nazo isikhathi sakhe ukuthi uphume uyophumela ipurpose